Assam State Information Commissioner pen Karbi Anglong sai kamasai phatma phan RTI pathak CKKP. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangari deng pen Dipu Manja Towar Birla Longkedo Akimi Akas Hyundai Showroom Kangpupong. Forest Department along comment to law advertisement Kipaklangpong. Kardom Pini Karbi Prime Dong Birta Arjwikta. Karbi Anglong Lapen Hojai Subdivision ke Parlo Asai Kamsai Phatma Phan RTI Apothak Pacherok Tok Japhanpura Pini Dipurong Sopi Arboretum and Craft Center along isi Seke Patapong. Laso Seke Assam State Information Commissioner Atompensi Pipo. Surihini Ra Phoani Kansi RTI Aron Bilo. Lake Rat Alia Phan. Bonda Karbi Anglong along RTI Apothak Sai Kamasai Patum Kwanma Terok Tok Nangji Kadure Dula. Lahai pen langdamsi Pini Dipurong Sopi Arboretum and Craft Center along RTI Apothak Terok Tok Japhan Karbi Anglong Lapen Hojai Subdivision Asai Kamasai Pratma Phan Seke Pilo. Seke Kipiamaya Long State Information Commissioner Bhaskar Jyoti Mahanta Abarim IPS Lapen Information Commissioner Barim Sumundra Gupta Kashyap Lapen Commission as Secretary Atompensi Katitong Dun Asai Pratma Phan RTI Keklem Kedam Paminang Japothak Seke PC Pachimipong. Commissioner Mahanta pen RTI Amapia Keklem Abang Pratma Phan Kiot Paso Dagjiputa Herangkiang No Ningjetekang. আজি 25 আগষ্টত আমাৰ ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনৰ পৰা আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ কাৰ্বি আংলং ডিপুৰ দুটা ছেগমেণ্ট আছে এটা হ'ল জিলা আৰু এটা হ'ল কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ অফিচ আমি মন কৰোঁ যে ইয়াত যথেষ্ট বিশেষকৈ ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট 2005ৰ অধীনত কিছুমান আমাৰ কোৱাৰিজ আহি থাকে আৰু গতিকে আমি পাব্লিক অথৰিটিসকলৰ লগত মিটিং কৰিলোঁ আৰু হুজাইৰ পৰাও অফিচাৰসকল আহিছিলে পাব্লিক অথৰিটিজ আৰু বিশেষকৈ SPIO আৰু অন্যান্য অফিচাৰ্ছ প্লাছ ফাৰ্ষ্ট এপিলেট অথৰিটিজ ADC সকল তেওঁলোকৰ লগতো আমি কথা পাতিলোঁ কেনেধৰণে কিয় কৰিব লাগে কিয় ডেম'ক্ৰেচিৰ কাৰণে এখন সুস্থ গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যনটো এটা খুব আৱশ্যকীয় এটা অংগ সমাজখন ভালকৈ চলি থাকিবৰ কাৰণে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চিৰ কাৰণে কৰাপশ্যন নহ'বৰ কাৰণে স্বচ্ছতা আনয়নৰ কাৰণে যাতে মানুহে খবৰবোৰ পাব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকক সজাগ কৰিলেও তাত বহুত নিয়ম কানুন বা ষ্টেপছ কিছুমান থাকে সেইখিনি যাতে ফ'ল' হয় ভালকৈ সেইখিনি তেওঁলোকৰ লগত আমি কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি সেইখিনিও সুধিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ ষ্টেট ইনফৰমেশ্যন কমিশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আমি কিয় কেতিয়াবা শাস্তি দিবলগীয়া হয় কেতিয়াবা ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং ল'বলগীয়া হয় অফিচাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে সেইটো নহ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে মূলতে সমস্যাটো সমাধান কৰে যাতে খবৰবোৰ দিয়ে যেনেধৰণে পাৰে কিন্তু তাত এক্সাম কেটেগৰী এটা আছে ছেকশ্যন 8 সেই এক্সাম কেটেগৰীটো তেওঁলোকে দিব নালাগে খবৰ সেইখিনিও তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব লাগে বিশেষকৈ জানিব লাগে কোনখিনা দিব নোৱাৰি খবৰ বিভিন্ন কথাত সেইখিনি এক্টত লিখা আছে সেইখিনিও কোৱা হ'ল আৰু এই মাফিয়া গ্ৰুপ এটা কেতিয়াবা RTI নামত সৃষ্টি হয় তাহাঁতে পইচা ধান্দা কৰে বা অফিচাৰক দিগদাৰি কৰি থাকে আমনি কৰে তেনেকুৱাবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো সচেতন হ'ব লাগে সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক FIR দিবলৈ কৈছোঁ গতিকে এই ধৰণে আমি সামগ্ৰিক বস্তুটো সমাজৰ ভালৰ কাৰণে বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং এখন সুন্দৰ এখন জেগা অসমৰ এখন এটা ৰত্ন এনেকুৱা ধুনীয়া সুন্দৰ জেগাডোখৰ জিলাখন সকলো ধৰণে প্ৰস্ফুটিত হ'ব লাগে আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু অফিচাৰ্ছৰ কৰ্পৰেশ্যন ভাল পাইছোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাছ Pini Pai Pai ni Pai Kora Pho Bhom Tarni Dipu Manja Kacheleng Atwarpi Birla Vozaru Motors Athing Along Nonakimi Akas Hyundai Showroom Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Arideng Pen Kangpupong. Nanglitum Hyundai Akar Kenam Japan Kimatha Lapen Katesik Mek Doma Jong Si Do Pulute Guwahati Nogao An Kedam Pahelo Nanglilo
Ate Karbi Anglong Hempi di Purong Supia Dung Het Birla Long Pinipen Kethedung Aka Hyundai Dealership Showroom ing Pupontang Long. Bangso showroom along nang litum ning ke hangakar Creta i20, Grand i10, Venue, Exter, Lapen, kapre-kapre Hyundai Company pen kapaklang akar nang litum Joy K pen nang Ponong Ji. Pini bangso showroom grand opening along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Chenglok, MLA, EM, MAC, Board Chairman, Akas Hyundai Manager Diganta Barwang, Lunsepo, Prabhika Tokbi, Lapen, kapre-kapre man pengket hedung dung atom cetong lunsi, Akas Hyundai Showroom Kang Pualong RDP Dungun. Showroom here at the Port. I think for the first time I have official inauguration Hyundai showroom. Not Hyundai, another motor vehicles not officially here in Karbi Anglong. So on behalf of the Karbi Anglong Autonomous Council, thanks to Hyundai company for inviting me as opening ceremony today. Anyway, আজি খুব ভাল লাগিছে যে ইয়াত Hyundai টিমটো আজি ডিফুৰ এটা হিষ্ট্ৰী হিচাপে এটা ইতিহাস এটা ৰচনা কৰিছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ এটা অফিচিয়েলি কাৰণ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ যেতিয়া টিমটো আহিছে অনাৰেবল MLA মাই কলিগছ EM MAC বিলাক বোৰ্ড চেয়াৰমেন তেখেতসকলৰ মোৰ লগত একেলগে কোম্পানী কৰিছে আৰু ইয়াত ভাল লাগিছে অফিচিয়েলিটো মই জানামতে কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বি আংলং জুৰিডিকশ্যনত এটা অফিচিয়েলি শ্ব'ৰুম ইনগৰেশ্যন কৰাটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াতে হৈ ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব কাৰ্বি আংলঙত এটা আমি ইয়াত 4 লাইনৰ ৰাস্তা অলৰেডি উই হেভ সাবমিটেড প্ৰপ'জাল ফ্ৰম flyover N2 up to bus terminal. Total length 3.7 kilometers 4 line rasta we have already process is going on. Eta abhi unkale sanction hobo eta 4 line rasta hobo. Ya another to end of flyover next evening amar Gandhi Park to university loke ei to 4 line rasta hobo. Ye within 2 years or ya Karbi Anglong apnalokor gotei khini rasta model khub dhuniya dekha pabo. Ya 4 line model divider including divider plus drain system aru footpath aru LED light street light dekhini aru high-max light dekha pabo yate Karbi Anglongot the new Karbi Anglong ami develop koribo karone goi ase. So I need your support, I need your cooperation. Unitedly we want to establish peace and development in Karbi Anglong. Thank you once again. Thank you to all the Hyundai team for inviting me. Thank you and Pining surihini ra ingkora ke thomanikan paipaya chikluang bong kyong dunga phai Forest Department along advertisement paklangsi interview ke hang pheji alam theklang paipaya chikloke ki juthupo bonta piniarni anta Karbi Anglong Autonomous Council pen ing samrila athe ki ongdung arat bangso advertisement command tu si ke paklang jima pusi chonghong prong ason sido Kidamtang PCCF Abhijit Rabha ke khipo mahot ke pek council sector lapen state sector along worenga hoi ke pek do an thang epo athe advertisement interview abe pin pensi bang pharokre tok sosiatum worenga hoi chipalong High Court arona tengpen advertisement interview jongsi NA purote worenga hoi madua bang phuta klemuni Lasi arona tengki pachok ja phan puthot advertisement paklangsi Karbi Anglong alok ke do prek jam first asai kamalong ke claim matuma phan interview padoponsi legalized claim pon propusi ke damtang theria chiklo nipa hiniarni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Monghang pen tet athan bang tuma phan appointment keron amaya longsi bangso alam thi paklang Bangso alama putha ke damtang jakhonga chiklo ni phain kora silke parni Karbi Anglong Autonomous Council Conference Hall Old Secretariat Building along Dilip Terang ACS Secretary Environment and Forest Department
lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen chenglok council along elected members atom pen arsik prong kachingwaya lamthe aklong palidamsi paipaya chikluang bong advertisement paklangsi interview sitame bangso chikluamatsi ke hang phejia lam bong sitame paipaya chiklota ke juthupo bonta Karbi Anglong Autonomous Council kalite department atum kupia posi ing samli Komantu lo advertisement kapaklang po kasi ong dung aradatum trong hong prong. Manja iko inti number 2 Sonak Singh inti kathar arong amikar Bor Singh lethe lapenachor Maya teron piatum inki kapangreng lok pensi ahe marit kachela. Muni datum ajara saile claim sita claim chipaduk pulote cholong. Lasonsi inki kapangreng penta pinnang anale chipalong ingon. Sericulture Department penta ke dam tangarni seke pipon. Inki kapangring lapen ahom pen hon ke jengnangji lahaita seke pipon. Laso kachali dun pen matha ponsi borsing lethe lapen achor Maya teron piatum methanga biryalong inki anarong epon. Bangso phit alang lito pen inki kapangring chipado ponsi pinnang anale chipalong pon. Maya teron pipen alang litum inki kapangreng pen kuan claim nang jima mate ale kuan longpon ma laso pathak alam the arjupon iksna Nyeli menye Maya teron pi la pen dak non ke dobom ke ikoing ti nong tu rong imi sini tum non dobom pen inki pangreng ha wang lo ni tum tarapung aprang si tarapung si do si tahat dak pen wang lo pu pengen ni tum dak Wang de pen inki lok si ke pangreng lo non anta pangreng bom lang la pen inki ke pangreng ke adle ke do oh cek lo jon long si aki kom det pusita 9,000 10,000 ke long la pen aparta 20,000 ma la son si 28 ana ke long a huta dolo la so hut ke arnang tado olo kini 2022 ningka Nge duke oi mi thanga ba rijong si inki an I olo pute asia asa ba ke joy do bonta I mi thang long ang ki ana we pute kang hor dukpi ki endam dukpi kosto o si la ang ki ke palong log ji pulote arni siang bong sing hor truck hor ner kep an si king kang hor nang ji la si kosto o ka kosto ta sitame I mi thang long jong si bari long Inki an do olo pare si bak dolo pulote arnang hini bak ang kike pangreng dorlo jo la poso nasi inki tung ya an chupi ka posi an do onang ji ke pangreng aba ape nonta ni tum pangreng bom lo la pen sirikarchar office along pen ta ni tum che pachini lo la pen hon ke jeng per theta alang li tumaki joy pen si training pilo la pen misin ta nang pipo pulo non long le la pen arong pini neta sirikarchar pen nang pilo rong paro trok an wa lo mat lo sitaminon ti amasya ko sar tum phan than thulo la si sar tum nang en thunoi pusi ni tum phan nang pu thulo la pen en nam de la asila lo pulote la bang ke itum ke lote la ke nonan cho lilo itumakai cho lilo mo sumara kai an sitami pangreng long po la swang ki anarong pensi sila non ilitum bomang ki an pulote la ke ningkani siwet moneng lote atheng lang lote thilot po pen ako ko long pi pute ke suman ke chingjok po sitame ako amu thunang po jo la puso na si kado we tum stame inki pangreng ke ale do la pen ke pangreng yi phan ning hang pute nang litum sirikarchar long mane office tum long sar tum pen che pachini ra arong endam lo pulote nang li tum tai sia ke joy do po nasi ni tum phanta sar tum nang rap lo la pen nang rap ji pulo la se ako sirikarchar office sar tum phanta si ke chuning ri thu kang tum mate ka chuning ri dam ji ning hang ke isi ahema bang biong chet la pen che ka hem si kim po ching doi let lo la se ahema bang sar tum phan chuning ri ke nang rap jini ne posi owe ki mi tum stame la jong si nang li tum ke
pangreng jia pan jong si ining hang pulote nang litum ko son ma ka pangreng ji pute la ke pas angki an e nang po la pen pangreng nang po la pen angki ache klojon wang si pamis media ji pulote angki ta ang thun pa doron nang po angke at isi ache klojon wang si dormoha sistema teng po jo itum poisa deng long bom pa ache klojon wang si suri kep ma suri krep phola poke kai ki ka chiklojon wang ta deng long po Nilip MSC constituency ke parlo Koilamati Hawar wo Phongrong Pi Arong Along Karbiang Long Autonomous Council pen ki kim kerang pi Borjan LP School hema phan ke lang ponangji dope kanang pasi hada kido ara datum Karbiang Long Autonomous Council phan kachuning report Borjan LP School upon Quality Educational J Kapaman Ponji upon Karbiang Long Autonomous Council pen siding Ponsera Kasonte Mesenji Ate Kidamtang Pharo Preser Kepra Nar Kepra Ketomaning kan pen ke kimpi Loke Chala Hep non anke Ahemasa Nungta ke Bantulo Lasi Prabjin pen Salok Tunangpon Ate Osomara Tomapan Anaralo midday meal an ki pacho Japan han an ki tunja hem avidadamat office anungsi masapso an ki tunadim tesalampon sonsi arbe janglote ki tun ke danga dimave ahoyar pongave ki junalanga warsite nun puang tang ave longkwang lone loke charia hema phanke ki pitangsi ki ong bonta laso school phanke non puanta ringbel sibakta pipela Labang soe school ahem arai malom ke kangram phektik long anpar lote phirui sangmanta chepathop adim cheman thupo lo than ba tum lokichar ya hem adungarai malom kai keta bang thir ber pensi donang chepotlom nonason prote lokichar ya hem puta achar penke tente pin Ladak wo Phongrong Pi mate Borjan LP School along nangli tum nang ko humri channel hoi penang ka humri pot ni lining klong poi phise tami nonakai ke puriborton akai mate aja se tami ke me ke klar ka son se pon akai woi phise tami dak ni litum Borjan LP School a hemlong than bang atum ke wangwe phanda kali than bang atum tawa lapen ke usomardo usomara phai bang trok kepra phodo lapen ke dak kitun na bang phi do kitun da niwang ta tun barobaji an ke pia por pusitame kai tapi sitame an kitun na hem non puta vela lapen ke lang kisok a hem avelang lapen ke dak aviation do lapen ke la Borjan LP School a hem kiru thu po arlo atheng pia mukha suti mukha pengdang mukha non jubuhu kecu et prang si ahem kiru thupo non puta sarkar pen nilitum phandang le repairing wang vepin la pen ke nilitum arong long kai sitame high school bang ke ning che thepon lo master tum phata sorsar move la pen ke dak managing committee tum phata sorsar move managing committee a president bang ke Komal Phangcho la pen ke dak headmaster bang ke Mongol Singh Ingti lapen second master bang ke David Rongphat atum halade latum henlo alang litu lapen an gitu na bang phia bang ke bina rong pipi alang liti medemin mate an bang ke tun pon bob la lapen kala nilitum karen sitame bang apir the mate bang arong long bang ke karen tam misen san pi boy phi tame la da kalong arong bang ke la सरकार पेन नंकी पी आकारेन ला एलपी स्कूल फान kapanong आकारेन बांके अनुजोग नंग सम चोट ला आरिनांग हिंग चोट ला दाक पेन नन पुटा कनेक्शन पु थेगलोंग लेला सितामे आबिला बांके नंगले उलुबोन लासी ला आई स्कूल हेमा बांके सितामे नन पुटा सरकार नंगलांग लेलांग ला सो स्कूल के आरता दो उलु 2000 निंकान सी किकिम lasi aningkan do ulo lasi kirup thupo repairing bang pusitame a ot e repairing si nang klembom lasi no nang litum channel hoi pen nang litum sitame ang song
kapili thegia phan nilinang li tumahina phanta chuning rilo Tandang bang on dolo. than bang Tangtenan malam sopora phandi hina mo pharman birta mo ingtonic sinang. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। Conch Water. Dihena mo phit puthot birta lo wang thuik lo. Usuka song arorim an suse kapang tang pon thek ja phanpura prek jama dimalong regional committee branch committee college unit hei hui keseng padopong pinile thota Dengao higher secondary school hemalong usuka Dengao regional committee ar puka chelar amei padopong Usuka Dipu Government College Unit Ameipu Thengtom Tokbi Kacharipon Amealong Alhiaman Pen Usuka Therapy Ameipu Bibi Songterong Kongchunbang Jintu Hazarika Pen Chinglok Ongdung Usuka Songjatum Chetongdung Pinnang an Chingwai Chingsai Datapi Sarlong Hansia Phan Meipu Napen Sarlong Terang Phan Kongchunbang Arpu Pek Ponsing Ingtang Kring Pen Usuka Dengao Regional Committee Sengpon Mehalong Karbiang long alo sonsuri akisung keboy jasemet pet toklang aduya hoy lapen choki chokama mo pothak arjap thip pen katisong ponjia phan chingwai chingsai pong কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ উচুকা সংগঠনৰ শক্তি ভেটি গঢ়া স্বাৰ্থত বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে আঞ্চলিক সমিতি শাখা সমিতি আৰু মহাবিদ্যালয় গোটসমূহ গঠন কৰা হৈছে সেয়েহে আজি দেনগাঁৱত সন্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ উচুকা দেনগাঁও আঞ্চলিক সমিতি পুনৰ ৰিচাফল কৰা হৈছে আৰু এই সভাত আগন্তুক দিনবোৰত কাৰ্বি আংলং জিলা বিভিন্ন সমস্যা বিশেষকৈ শৈক্ষিক সমস্যা অৰ্থনৈতিক সমস্যা আৰু সীমা সমস্যালৈ আগন্তুক দিনত যেনেদৰে আমি গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আমি সংগ্ৰাম চলাই যাব লাগে সেই সম্পৰ্কে আজি সভাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় Pai ni phain kora pho arni lakha krepli korkanthi constituency ke parlo samilangso ahitialong samilangso arat atum pen sainik school kelonga puthak tem Karbiang long atuma phan ningkang sampen kachuru pajerpo sainik school kelong lok lake kopai me pik lapen samilangso along kibi ponke kaching thurang theklu pusi hadak arat atum pen ningjepo Laksonsi asamang bongke second time lopule pudeta henune lopusi raratom pen ningje pongrinti none sona bangke district headquarters sidame longpon tu popusi raratom ningje pathe pen pachini pong labang so amaya long samilangso town committee chairman Robinson Rongpi samilangso lamps chairman Sar Singh Tokbi Sakti Kendra Professor Rongpi Korkanthi Mondor Committee Vice President Alina Taropi lapen hadak arat atom chetong dunsi kachero amai mesen pen mai pijutpon party hoi pen kame ingrum pen ilitum labang so kothak ilitum Karbi Anglong Autonomous Council atimetum CM pen EM MEC pen danglok la pente MLA ke haitum alang itum labangso samalangso mande korkan tiarat kari aso nilitum phan ke mangateng pen nangawan pi theke pot la salang litum phan suri akadom pajir pono alang litum phan lasi lake akol samalangso det phan kalilo korkan ti angkang pi mande Karbi Anglong angkang pi phansi labangso sainik phanke ladak wando asi ke charli ji phans tame ilitum non bangke abor sailong ponpo labangke ladak officer pendang lok kadok obe kiduk la garat tumans tame labangso schoolong phans tame joy kepen oridun longpo pusin ilitum tame tuning rilo lapente labangso asainik school sitame litum un anabangke munang kim nangrang lo putangte labang ta lituma committee sitame donangji non marka committee lo pusonda velan hasil labang so committee sitame keseng pon padoji mula dolo putangte an suse ladak kido ke thakadim same litum kelang dun chari dunangi lahai sitame lituma barden tipik
nasi an suse labang so long kicerap ke citu du nai ba labang ke kenang sop nasi kadok we korkan ti arab tum hansa nai nili tunun ke lalo nasi non ilitum kan ikewan pi tulang labang ke district headquarter lo lasi tame ilitum korkan ti along sidupo nasi non labang so sainik school kibi pondia dim bangke lalo rongar e along sibi pon po inghana phole laso dim long sibi pon po high school ke pe kadim bangke lasi ilitum shuru re uni ilitum labangso korkanti MSc akai mante yi chairman akai raju ti so panstame alang le kapor ipen ilitum pan labangso sainik school ke ban petek pan alang panstame surisri kardong pajir pono langso abang ke ini ke sam langso det to kalilo korkanti humusti phansi tim karbiang long konsil ke cari tum ke nang ke lang pondo sita minili tum bangke non bangke jung ning karong ke cipaklang bangke nili tum sam langso klem bang pu bang pi muhila purup tendang lok nili tum ning karong cipaklang aprang si ke curugang tum ke nili konsil chairman Raju Sar phanak aprang si alang le phaning aklong pen suri kero pi pajer lo la pente do thulang CM Sar alang li nilitum maphan laan atok adim talang li nan nilitum han nangkang hon pon mate korkanti phan nang kelang pon ajoy ni si pini sainik school tamidak nang kibi iklo lapen do thulang kalbiang long kechari CM Sar pendang lok MP MRA dipu RA harakat RA alang litum nangkang hon pon ajoy ni si pini labangso korkanti humusti along an atok adim ta labangso abar sai nang kibi pon lo alang litum han churu reun e ning aklong pen suri akardom pajer eksi karbiang long konser ke cari ake hai pi ke the ding tum han an sam ta stameni litum sam langso kado kawe klembang ku bangki tum pen an sam yalang litum han churu iglo Pinya birta bangke kang tonik long kado kaveta dome thakme kurwang thu